Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Ka Meghalaya SSA School Association MSSASA menta kasngi klashim rai ban nei file da ka review petition shaka Supreme Court halor ka hukum ka bapin bana baginong hikai SSA kire ban pendep ya ka teacher eligibility tested kum shibenta ban peteng ya ka kam. Ya kanila penmnado Aristotle Rimbai, President ke MSSASA, ha kejungelang patba jongkinong hikai SSA, kabalalong Hamadan Malki Shillong. Ulaong baka kinhun kamla ban pediang ya ka hukum namar kalong kejung ka bakraw, ya kibapun kinong hikai kibalatray mental apalat shipos nem. Ngim persya ia kejingdan kam jengkatet Henry ngidawa baka sorkar baka Supreme Court kin shimkya ia kejinglong jingman jengkinong hikai ki beladep train adu mensya. Ngikwa ban pensyai baka neka kam day bandan kejing bishar bnia thmai loong urimbai. Ka MSSASA kelarai ru ban bu jingtho syakatnat school bat syaka sorkar jela ban kerpat bakin aipor bat jingirap yakinong hikai belatrai shisha hadu mentah. Urimbai ulo ongru bakaseng kala de bantau ya ka legal committee ban penkre ya ka review petition bat on pakno hapo artayo ban soban. Ka jingelang Hamadan Malki kalawan shimbenta de kinong hikai na keleng kejela bat kala penpau ke jingsngoya jan jingmut ban ya le lang na ka benta ke jingbit jingbiang jong kinong hikai SSA Meghalaya. Tak sajisin nganong piye menjor ne bangi ya file bangin file ya ka review petition halor ka Supreme Court rolling kepala penmi yang ka shitrik berai September araja pusan ledapi menjur penidak da kabayar rakti ya menjur ya menjur ya menjur ta kuble isibon sobasyong ngakwa ban pentip hing ha public Julai Oktober hantai hapo Oktura bamakiro kino hikai tungi kepada nagar hills kila menjur bangin file ya ka review petition hangniro ka jo ka sur ila kini kini menjur ban file ya ka review petition hantai halor kanika Supreme Court ruling kebaar hakabai dai berkacing lut jingsa na kalian jongi ka kinoilam jo ka central body ngene perkhat bangin ong baka contribution ka bangin adem ai hostem arjar huar ka bangin ong bala ka sorkar kam address ke issue jongi hakabai dai baka job security bangin file ya ka case hapo high court hostem arjar huar adem ai ya ka contribution kami ka pun kadang-kadang minta hapo association bat giong baka ni ka Supreme Court ruling ka ba mi minta kadai ka bakta ya ka service jongi panadangin challenge ya kani ka mungkin 1 minit kadai ka jo kading pu ban pen scam ya ka kam bag ngiyong ba ngin pendem kam da kani ka phone bala don lo pa baka session ban file ya ka review petition dia menjur ya kata yo ha ban penidak biang sajisin na kabayar akti Langit scam ba baro ngilay menjur ba kajinut jingsap kabangin file ya ka review petition ngin sim na ka contribution kabangin abu tengkai habu mentang yung ba na ka sorkar kampan urong ya kajingnawa kadungi in file ya ka case hapo high court naman kani kamat kabalong menta kani kabakta ya ka service kidong kinohikay kani ka ruling jong ka Supreme Court ngin pendangkam da katika phone kabala don pa na benta ban file ya ka review petition menjur kumai shibu dengan dokumen ba kading shimrai ban pelai ya kini ba join before 23rd August 2010 maximum kitlem ya le show ya kani MTEP ki ba join ha nanishwa apply 3 August 8000 shibiro ban menta aplen kata kading so shinai aplen kata kading so scam kata kagam jongi kalalong secure kagam jongi kalalong kan scam mi
kensan Supreme Court ruling haka shitri bulan September anga japusan kepala omba paro deiban pas ya katet dani Meghalaya kabanyong Meghalaya teachers eligibility test ni Mario iya kaneka judgment kepada Chipovic lembak lama Chipovic persyang pulih yang kaneka judgment bangila persyang roban konsol yaki legal expert dan iki advocate ta akibatip ya kain sabay day bagay kamat amtang kata namar bang isukya na kalian jong association nilalep nilapura ka jingtho so commissioner secretary hang kandai 3 September aja kusan bangila kendo ro yo u bang yong bang ikwa bang yo jingsha na ka state government kai ka stand jong ka state government hang kabay day bagay ka Supreme Court ruling teka to po na kalian jong iyong ba naman bakalang don ka session na kalian jong ka education department kin sa court ya ka meeting kanya kren nya kani hadir ka session papunta tete ni na kalian jong iyong na penslam nila pamro ya ka appointment ba ni kendo yo education minister ka por isa rakam isangma ibadai hakapor jong ihi bagila aya ka exemption ban pelai yang iban ya le nani haban pas ya kini ka entet ini dokumen mana kalian jong ka education department hata arpo atrik jong 9 September na kalian jong commissioner secretary ila pentip yang i ba na kalian education minister bathmai sa lakman rumbui ula pawan na madaban ni kendo banyak keren hak bay day bad kani kamat na kaniya juni ka association kalau pensem nilai kendo i hak apply 3 September arja pusan kumbai lapai ini ya keren slam bhagalane kajuni keren duna ar kanta bali keren ye kini kai baro hak bang wad na kaniya jong hero ila seo fuslai jimut ya kani ka cingpemi jong ka Supreme Court ya kani ka verdict ni na kalian jong ka association gila ong ba lakuno ka state government ni kade ban challenge ya kani ka verdict jong ka Supreme Court ata kali number 1 number 2 yung ba ka sarkar kani ban wanra ya ka special debt nang matagi in service teachers kumbale ang por baka government kala penle ya ka special improvement exam nang mata ban yo 45% haka class 12 lengba kembos. Kalau kita ngira ayah krenru, badai bandon kita ki orientation program, kita ki workshop, baka sorkar kami yarap, lamenta kini ki in service teachers, nang makin laban pas kita ni kenten. Baru kita kecingnya keren, di dokumen pada kalian jongi Honorable Education Minister Isar Lakman Rambui. Ila ayah ni keassuran ba ka state government kanle nalo hakabay day pada jingpan ni ka special debt katar government kalau okay nang taban le ki workshop ki orientation program government kalau okay nang taban pondok ya kani ka debt hapo asle man pondok artli katar government kalau okay ane hakabay day ban file ya kani petition iong ngarang hapan dia discuss ya kani kamat baru advocate general jong ka state but chief minister but the cabinet he brought away but ki all political parties apo ka state hadin kata ka government kan sa shim ya ka final decision sa Lakman Rambui ila ay ya ka ba ilo kula Ahmad jongi ikren ya kata hi kaju tingi so day bang ay kuplay ka pangi ina banda jing simkia jongi hakabay day pat kami kapenta kacingli ka bali menta ka long manu ba syakta hangni syakta government ni syakta lagi kinomikai syakta government ni syakta nomikai pura nomikai kani ka verdict jong ka Supreme Court ba syakta direct day mga mobi kinomikai hatung ingin suhun ban susong klikti ngisuhun ban susong klikti ban suap yang baka government kan le hoy soto ka government kala ay no sugar
And ini kinong ilang Ahmad Joke Association. Nisong kia yang ni kam. Ngira persang mania phone mania kontak berkiwai ki association kung ki 4 teachers ki ad hoc ngira keren kinong kumnong ngira ya yang ni kam. Kiro kiong ilang don yang cepat hat ngira kumno. Ini nakalian juga Meghalaya SSA School Association. Hadir bangila Yashem bagi legal expert. Kira ayat kejimut bani day bani. Challenge yang kami ka order juga Supreme Court dah ka file yang ka review petition. Balai penghap challenge kalau kebalengo ba kesin ke barukong ba kanu order ke papas kan pai syadin kan mereka nadin. Baru di jual sekarang kanu ka order lalu kanu ka ain papas kan mereka lalu ka si papas syahmat. Hendrai hakan ni pak. Aku bayar baca ni ke Supreme Court ruling kepala pas hak sidrik jumlah September arja pesan katrikam syadid. Kumangong menim don show katakan length of service lang hika lipo sabos nemro saban sang tajru hak yale ya kami ente. Ngintip ke Supreme Court kapensyon dor ni kapisar kumno ba ban pas ang itay exam pasisni. Kan raya kalaway jong mereka. Tinatawag daw ng ikinoy lang mga kaman nila shim ya karay bang ilaw ba? Ngin file ya ka review petition hakabay day pagkani ka verdict jong ka Supreme Court kabala mi haka sitrik jong ka September 2000 perusahaan. Banyak kali ngin yaray bang ilaw ba ngin ra Aka general meeting man yo yang kacing menjur lang. Tang mangi gino iram iba pinaji nak mangin lah bershim ya darai. Naman sutu kan kata ya kacing lut jikset. Liha bandra hakmat jumpi ban yo lang ya kacing menjur. Nakwaro ban pensyai hakmat jumpi ba Honorable Supreme Court kala shim yang ini verdict dah kebaka pensyong nong rim haki amri kipenta badukong kadai ka NCT notification 23rd August 2010 bak kebaa kadai ka amendment yang RT Act 2009 hosnem ahajar kanyo badala pipek yang kami amendment juga RT Act hosnem ahajar kanyo ke central government kalau amen yang kami kaong nagbenta banten scam ya ka service jong nung ikaw baladon lupa hakakam upam pat pendep training on extend ya ka por sa south nem hakati siya kilala san sem kata nadu country kam ya ka RTA adu shitrik April ada shipo adu lakwe ni umat ada kasan Henry what apo ita san nem dang bon ki states ki bom pat pendep ini kino hika ya training. Kaya kata training kali ka DLF dan BLF. Contoh biar state Meghalaya katanya. Supreme Court ruling kepala pemi daka Honorable Supreme Court haka strict jong kai September arada putusan. Kepala ong baparo kino hikai. Kepala don lupa haka kam kihab panpas ya ka teachers eligibility test. Ka Honorable Supreme Court kaong bagi banlait banyale ya kandiga teachers eligibility test. Kidai gitu kinong hikai kibaka service jongki kasa duna ya kasansnem kabudnes dan 5 years. Kung kita kinong hikai kinong kam ban pas lani ban clear ya kandiga teachers eligibility test. Kabalai ka Honorable Supreme Court kapuni ya ka verdict ka bagahong. Bagito kinong hikay. Wad lada ka retirement ka chongki ka bakit karta bakit chongthai kanday less than 5 years henry lada kiele pat na ka promotion. Nabenta chongki ro kalong mandatory bagi haban pas ya kanika teachers eligibility test.
Nangka Honorable Supreme Court kaong baparo in service teachers. You can show ya ka service joki. Laki hikai arpo laipo sapo stem can show ya ka service. Kanong ila adon ban sof kum ki teachers. Henry ki habit ban pass ya ka teachers eligibility test. Lem kum ta nuweng kam yaki. Kapor baka Supreme Court kalabo ban perlep kade hapo arsem nado shitri ku September 2009 kabamud hapo shitri ku September 2009 baro ki in service teachers kidai ban pass ya teachers eligibility test kawai kabang kwa ban persyai hangle bakani kan tak pangingi kuno hikaya SSA kan tak selansar ya baro la kidai ki bahikaya ki government la kita kiba hikai ad hoc kita ki deficit wan kini ki hikai ki private teachers ro kandong applicable yang parokoi kane kan ruling joka Supreme Court kan kata kade number 1 kaba bon kino hikai ki yakrumal cimut kai kane ka teachers eligibility test kadon jika PRDM bat kanika Central Teachers Eligibility Test bat mangi hame Meghalaya kabang ka Meghalaya Teachers Eligibility Test ni nakalian dong association ni pensyai Shafi kasitet bat ke MTET kasitet kadek balong applicable hakini ki school ki barang ka central government but at the same time kalong applicable hakini ki school kiba pay berpenyai ya ke state government. Kamdon kamsho bapindang appear biang ya kanika MTET kata kadai number 1 ke pihak bansyai. Kasitet kalong equivalent bat ke MTET. Ladapi pas ya kasitet dengan kamsho batang appear ya ke MTET. Nalor ba kabaliti juga kan dai hagi school di barang central government kan longro applicable hagi school bapai berpenyai da state government ningla banong ba da Meghalaya government nanta ya kitu ki bom pas pak ya kasitet kalau mandatory bang iha ban pas ya kan Meghalaya Teachers Eligibility Test Meghalaya Teachers Eligibility Test. Kalau mandatory bahan impan pas yang kena exam kenang ba inne hakakam kapung kajing ong jong ke Supreme Court. Harai baro kino hikai ki lasai yang kebai dai makin ki atli ki benda. Lasai. Baik ke benda. Kumbana kalian jongi ke association ni ada dawan ke sorkar madaiban pelai ya baru kini ki in service teachers kita join on or before 23rd August 2010 banyele ya ke MTET ya kini kaman aga kapratrik jong na November araja pusau aga meeting kepala chair dari Sir Vijay Kumar Menteri ibadai commissioner and secretary jong education department ngira ya kini kaman banyele tiri atai Panis notenat bagi dah ai kubrai kadaya yang government hang propor bakalong ngin pelai yapi bapin pendep ya katet. Bagi kami ke government kalau permi yang ada notification ha ka arp pandai tarik jombai Januari arja pusan. Bagta kino hikai kita join before 23rd August 2010 kindon kam show banyale ya ka MTET but kala penurung ya kajing dawa jongi ke association. Balana pipet hang ini kriteria gimana kalian jong ke state government kalau permi naga benta dari ke MTET kepada sudah pusdalarja pusau. Kalau tosha hang toba gimana gambar ya ke MTET kalau for teachers appointed to teach from classes 1 to classes 8 after the NCTE notification dated 23rd August 2010. Ngampuli biasa sini ini lain. For teachers appointed to teach classes 1 to class 8 after the NCTE notification dated 23rd August 2010. Kapamut
katung kani ka notification bala permi da ka government ki badon gambar yele yak MTET kita ki ba join hadin jong ka apply trim August 8000 shitheu baro kinong hikay SSA da ka jigpenmi ka state government yak kani ka notification ngine yakmen kamtam gitu ba join before 23 August 2010 hak MTET 8000 pusaw Nama apa government kalau beli yang kena notification nila siang siang premier yang show yang MTET 8000 pusa. Wan nakaliang tungi association yang keren bagi government bahkan yang relaxation na kita ka cost percentage at MTET 8000 pusa government kalau le